Omwaka gwa 1998 nigwija kuguma nigwija uko mbyafaayo bya district ya Kabarore nk'omwaka gw'ekiinamo ahabw'okugira ngu aha biro 8 by'okwezi kwa mukaaga omwaka nigwe gumwe abeegi barikurenga 80 ah'itendekero rya Kichwamba Technical College bakiitwa abazahambuki ba Allied Democratic Forces kandi bagaruka bahamba abandi abarikurenga omuri 100 abandi bashyira mu munanka mu domutwizi baburagarugamu akoba obatera petroli umunanka omumaji bamanyire obatera petroli bakatera ebirahuri bya yataka kandi amaji gakuru garumu yananka hata basira petroli hata urarene kusumira kusingura yaburangana babane batera makafungu mu rugo yaka baburangana ubugisa n'uyatorokene baburangana kusingura. Tusaba government ituyambite abana ba Kichwamba nito batujuke n'abazaire abafurirwa abana babo n'abandi abatarahire n'ebintu byaitu bikashera mu madomo kusaba banyakufa bakazikwa mu kitutu kimwe ah'itendekero kandi aba bahonora okufa okurugobwo na hati amagara gabo gakahindukira kimwe eki kikagemesereza amaka g'abanyakuteganisibwa kuteeka gavumenti aha ninga obwe barikwenda ngu ebashumbushe ahabw'ekyo kyabiire aha baana babo. Omurimo ogu atandika izooba kandi gurimu nigukorwa aha mbuga nkuru eza district ya Kabarore. Ekingumirira kweta kusumbusibwa kuba omuntu bwabafire umuhendo gusobora kumugarukaho ekyo president yakaragera kuyirukira amakago kandi rudeka kutunga miliyoni 15 okuyirukira kwija kuseruruza amabara na abana bafire na batweirwe na basigairo. So we were told ngo ikintu kijja kukorwa bati hati nindora ngo exercise kitandikire babandize n'abafire bafirira isomero. Secondly nibatunyiza ngo ajya kugenda abatweirwe then lastly n'ito timu ende yongerweho. Eshuminche hingwire mukuru w'ihanga karagira ngo burike yaferirwe omuntu wayeshumbusibwe na sente z'urukuhika miliyoni 15 konka bo bakahona habo twashanga hambuga nkuru za district bayuriko butashemerwa habwo buteshanga haristi yabo abine kuhebwa sente atukuna ekayo kuno bangira ngo ngo mu list y'abakutungera izoba yabatalimo nayo y'abantu abagwira mu kishaka nayo talimo bisha twamushanga urupapuro rwo kumalira ngo rizoba kale absent we obubomu yatera ngo ishomera katariho yatakinga Kichwamba nkabandoho nikora carpentry and joinery bitkurugobo repokize yaturumba twaruga ishomeraho byo mwaka go kubanza turabase ko yongerayo twagenda tunasa tukatura half hazard tutakegere ko nyini ataka gukora mu byaro so turije turi mu byaro n'ugiye akaba we lost everything almost. Kandi abana bengi bakafera mu kisaka ababoyekera batwire. So nani saba government ekintu ekiyensonge egiroleho mu bwangu habukuba omusejja kakubwira abakazi babiri abakazi abona bakafera togira kudaza na kintu kusanga kwirukira bono nokoraki mubirukira. Mukuru wa district ya Kabarore nagira ngo binegumiserizo bwagumize government erumune batekatekaho okureba kuba bahereza yakasimo umanya NRM tebihabsuba umanya president obwata hekintu umukono kikira bayitwikira mukasumukaje hata bwo kutandika babayirana no abafwire kireki abarukurataho abafwirire mu muhanda abacyaburire mu kisaka abatamanyire how to account for them bayitsa kumisiriza bitumisa abantu barukurataho ko president bule utumutangana mwijyo cya abafire atumwijyo cya na survivors nababurire mu kisaka boba mwahabazira babana bafira butwashanga baheza kwandikwa basima government nafira mutani wa kakembo jemuse atenga yali mwana mukuru empulira bubinyo era tubera manna kutwali tumusubira mbinyi ngo mwana mukuru ngati no mulimo yali amaze gufuna yali akyasoma kati twasigalawo mubanga nitwebaza Katonda nti atukomye okutuusa leero yadde omwana taliiwo kati twabaza gavumenti
olw'okutujjukira neetuwa ku mabugo. naye kati kiyambye tebatuwaddeyo at least ku mabugo tunagenderawo awo wadde tezisobola kugula muntu yafa. Amakuru aga gashakwa Jonan Tusingwire.